Swastiastu. Idurani semeton sedarma senedahat wangiang titiang Nyoman Suwija, dosen Universitas PGRI Mahadewa Indonesia. Riyanto titiang wenten ring prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Daerah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Titiang jagi ngelanturang maturatur mabaiketan ring indik daging basa miwah sastra Bali. Tepungan puniki sedurung lantur ngiring sareng sami ngaturang rasa pengayu bahagia majeng ring-ringi Ida Sang Hyang Widiwasa duaning Ida Dani sareng sami kena rahajeng rikala jagi ngelanturang nyangre pengerau perainan jagat galungan miwah kuningan. Ida Dani sededahat uang yang titiang wenten mekudang-kudang kruna, wenten mekudang-kudang kosebase. Sane patut kewikanin sareng sami mepaiketan ring nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan. Ringgalahi sane lintang titiang sampun nguningayang wenten rerainan sugian Jawa. Sugi mereresik utawi pembersihan raris Jawa Jawi punika jaba, jaba punika alam semesta utawi buana agung. Dok rainan sugian Jawa Ida Dani sareng sami umat Hindu sedarma sampun ngeresikin sane mewasta genah-genah suci pemekas tebos buana agung. Raris benjangnya wenten paribasa utawi istilah sugian Bali. Ngeresikin angge serida duwi sampun taler kemargian. Meciri mecino sampun unas tirta utawi toyan bungkak nyuh gading mangga jagat duwi neresik raris taler angge serida duwi becik pikayunan. Bebaosan parilaksana tara luwih kayu duaning iraga jagi nyangre pengerau Ida Sang Hyang Widiwasa nyangre rainan jagat galungan miwah kuningan. Raris Ida Dani senedahat uang yang titiang wenten malih penglingsir utawi denake lingsir. Sang meraga pewiku maosan mungwing pengelaksanan penyangran galungan miwah kuningan punika sampun ngawit ngelantur ring rahina reditipai sane muaste rahina penyekeban utawi pengekeban. Dumun dok titiang kantun alit-alit penyekeban punika kenikae nulih reraman titiang kocap meteges nyekep biu, nyekep pisang, nyekep tape mangde persida nasak kangen nyangre upekara galungan. Namangkin raris yening rerah saking urat kruna duaning nyekep sekep punika meteges mekurung jatine kesuksemanipun pisan wantah ngeret indriya ngurung angge ngawit rahina rediti paing punika ngawit pengekeban punika iraga sareng sami sampun mulat serira ngeret indriya mangda nenten mebaosan nenten becik mangda nenten mepikayun sane nenten becik taler meparilaksana sane setata becik. Nararis duaning punika kebaos ngekep angge tedon kocap Sang Hyang Tripurusa Sang Hyang Triwisesa kejagati metemahan Buddha kala Buddha kali. Sane tedon kocap kejagati jagi ngode jatmane ngode iraga sareng sami rikala jagi nyangre rainan jagat nenten tios Sang Hyang Buddha utawi Sang Hyang kala galungan
Buddha kala dungulan, Buddha kala ameng kurat. Sang Buddha galungan punika wit saking Pertiwi kocap saking Burloka. Ranis sang Buddha dungulan punika wit saking buah loka ring jagate puniki. Ranis sang Buddha kalau ameng kurat wit saking akasa saking suah loka. Kedua ning rao kalau kalane punika jagi ngode irageri manusia di kalau jagi nyanggere rahinan jagat ngawit rahina pengekeban punika sareng sami raga ngekep angge mulat sarire. Laris ngelantur di dadane wenten istilah benyangnyane ring rahina somopon buku sungsang. Ya ampura somopon buku dungulan kewastanin rahina penyajian galungan. Penyajian punika kuruna polah oleh pengatur po pengiringan kuruna lingannya saja. Penyajian penyajoan pesajoan. Saja punika meteges jakti meteges seken sampun sumeken yukti raga sareng sami kramo Hindu presida mulat sarira nunggilang pikayunan mangda pekedek pekenyung mangda arsa ledang sareng sami nyangre pengarau perainan jagat galungan miwa kuningan. Yening dumun penyajian punika kerasayan ketegesan kocap meteges ngoreng jaje makarya sanganan makarya jaje sapunika tegas utama manut sastra saja jati sumeken pisan daging pikayunan duwi sampun ngeret indriya sumeken jagi nyangre pengerau ya rainan jagat jagi memuja-muji linggih hide sang yang widiwasi. Rare sidadane benyangnyane ring rahina anggarewage wuku dungulan puniki ketah laris kewastanin penampan galungan. Penampuan nampo nyangre dewaning sampun malih arahino pisan pengerau rainan galungan punika nampo meciri-mecina saking dumun setungil penampan galungan setungil anggarewage wuku dungulan krama Hindu sareng sami sampun pastike jagi maibuh-buhan risaksat jagi mepesto pestaria jagi ngajengan daging ulam bawi beceleng. Ranes manut pewiku sane maosan celeng puniki niasa ring triguna doaning wenten satwam rajas tamas. Celeng utawi bawi puniki lambang tamas. Tamas punika meteges males mayus lambang kemalasan lambang kemayusan. Dadosne rikala nyangre rainan jagat sane muwasta penampan galungan mecina nampah bawi punika tegas nyane manut sastra wantah iraga mucekang daging pikayunan kebiasaan sane mewasta males tawi tamas utawi tamak. Dadosnya niasannya nampah bawi punika mucekang utawi membunuh karakter kemalasan punika. Nggih, duaning kadia sapunika wenten sane nguwekin becik pisan ring raina anggarawage punika ring raina penampan galungan kedulurin raris antuk ngaturang wangi ring natah duwi
ring madianing mandale rike ngaturang sane muaste Banten ke angin ngicalang leteh-letuh angin nyomio mangno kalau tiga punika sang buta galungan sang buta dungulan miwah sang buta amengkurap itu metilar saking jagate anduk nyomio ngaturang olah-olahan daging bawi ring natahi medaging sakti bawi medaging lawar bawi medaging gorengan raris medaging taler dom melakar mewiwit saking bawi taler kuah bawi punika lelima serana nyiterin ajengan pesuguh ke angin nyicalang leteh-letuh laris nafta berike mangga leteh-letuh sane wenten ring anggo sarira ring karangan duwi ical sami ini dudane sane dahar wangian titiang lantur laris penyang nyane ring pemucak karya rahina budak kliwon wuku dungulan sane ketah kewastanin rainan jagat galungan rerah laris kruno galung punika metegas menang galungan punika laris kenia sayang nyangre kemenangan darma ngarepin adarma menang iraga sareng sami selami 6 bulan selami 6 bulan satak dasa rahina suwen nyane iraga sampun ngarepin selwiring mesah sane wenten ring pekeraman sane dados guru wenten selwir masalah pikobat dados guru sampun kekaonan menang pinaka guru sane dados murid selwir pikobat dados murid sampun presida kekaonan menang dados murid presida naik kelas sane dados mahasiswa selewir pikobat tugas-tugas akademis saking para dosen sampun presida kepuputang mawinan presida kebaos tamat kantos wisuda menang dalar kebaos sane dados bingkil sampun presida muputang luwih pekaryannya nih mecikin mobil mecikin motor mawinan presida menang pulih arto berano raris presida ngemargian keuripan sane becik mawinan sami punika kemenangan menang darmo doaning sareng sami sampun ngemargiang darmo ngemargiang suwagina mengemargiang suwa darmo suang-suang mawinan urip duwi presida ngelantur patut nyekolahan pianak sampun nyekolahan oke putu sampun memargi antar raris jagat duwi deg-deg rahayu mawinan ring rainan galungan punika sareng sami keramo Hindu Bali ngaturang semah bakti ring ide sesuwunan ring pemerajan majang ring Sang Hyang Guru ide betara utawi dewa Hyang Guru ring pura kawitan majeng ring ide betara kawitan ngaturang semah bakti ngaturang suksemaning manah raris sane ke pemerajan agung sane ke pura siwa ke pura panti paibon maka sami tetujonnya nih nyinayang pengubakti ngaturang suksema majang ring ide sesuwunan maka sami duaning ide sampun ngikenin kemenangan ring ijraga sareng sami raris nunas ice mangda ngelantur pesuwecan ide mangda setate iraga sareng sami ngemulihan kerahayuan jagat sapunika kemana hantu titiang indik tetuak utawi kesukseman nyangre rainan galungan punika duaning galung metegas menang iraga nyangre utawi merayakan kemenangan darmo ngarepin adarmo ingin dedane sareng sami duaning dok punika iraga nenten presida tangkil ke pura besakih nenten presida tangkil ke pura Gunung Agung punika mawinan para penglingsir duwe iraga saking dumun nitahan mangda setunggil nyangre rainan jagat galungan mangda makaryo penyor pengajum-ajum
taler penyor pun kepinakeun niasa nyukcuk langit duaning pengacepe rikala maturang semah bakti ring penyore punika ngaturang bakti ngaturang wangi nuna sice majang ring ida sesunan Sangyang Siwa 3 Sangyang Siwa Mahadewa Maha Siwa Sangyang Siwa Mahadewa Siwa sada Siwa paramo Siwa sane melingga ring pura besakih saking jeroan suwang-suwang iraga ngayang ngelingi hide mawinan patut mekarya penyor. Raris penyor pun pinika medaging seluwir pala buka, pala gantung nganggen tiing, ye medaging kain napi luwir punika sampun manut dreste. Raris duaning kadiasa punika nyiring sareng sami ngelanturang ngemargian pailen galungan mangde antar rahayu benyang nyane raris ring rahina warespati manis ke bos manis galungan ngelantur mali apisan pemekas ide dani semeton sane beduwi oko putu kantun durung meketus untu patut mekarya Banten sambutan raris anak yalit naptab sambutan ring baline punika pengelantur galungan kedagingin raris istilahnya silaturahmi nggih ngraukin semeton mangde iraga sareng sami preside rahayu kena rahaja ngelantur raris sedadane malih pisan pingkat pinaka pengelantur rainan jagat galungan mauwiwah raris kuningan sane kebaos tumpak kuningan muningin ring ida sesunan maka sami mungwing iraga sampun preside ngemargiang pailen upakara sangkaning nekeng tuas manah subakti sampun preside ngaonang seluwir sane kebaos keletahan utawi adarmu nah duaning ida betara jagi ngeraukin wantah atengah rahina punika mawinan ring rainan kuningan krami sami ngaturang sembah bakti sedurung tajag ide Sangyang Baskara Dipati sedurung tajag Surya sedurung Jamro Rasya ingi idudane sareng sami sane wangyang titiang kadiasa punika titiang preside ngatur ningayang ngelanturang swadarman titiang pinake guru utawi dosen ring prodi basa miwah sastra Bali ring channel YouTube Indih Pepelajaran Basa miwah sastra Bali. Inggih kadiasa punika kirang langkung antut titiang ningayang titiang Unas Agung Pengampura dari puputang titiang antuk para mosanti. Om Santi 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 Om.